Kei te URUHAU katoa te iwi o Ngai Tai ki Tāmaki MAKAURAU, I te whakatau a te UEPU o ngā KAUNIHERA-A-ROHE kia WHAKAINGOATIA te rohe o HOWICK, PAKURANGA me BOTANY, ki te ingoa o tō rātou tūpuna, arā ki te Irirangi. He ahakoa tō rātou HARIKOA, TERA ETAHI o aua TAKIWA kei te KIRIWETI ki tēnei whakatau a te UEPU. Nā rātou te tono, a nō rātou te wikitoria. Ka tūtoko TIPUNA te ingoa, mo ake tonu. Kia ni, kei te KATOA toko ngākau. Ko tara te Irirangi te tipuna e kōrero tia nei, ko ia ke te pūtaketanga o ngā ingoa o Ōtara, me te huarahi matua o Manukau ara o te Irirangi. I nā ia nei kua uhia rā nōtia tōna ingoa ki tēnei rohe hou o te KAUNIHERA-A-ROHE o Tāmaki. His domain was based in that area of Pakuranga, HOWICK and BOTANY, as well as out here at Umapuia. I tērā rautau he mea pana te iwi o Ngai Tai ki Tāmaki e kāwana hopihana, e rua te 15 kilomita mai I HOWICK ki tēnei TAKIWA o Ngai Tai. So name, address... Aha kua tērā te aro tonu I etahi te tikanga I whiriwhiri tia I te ingoa o te Irirangi, hei tā rātau e hara tērā I te ingoa tika. The name Irirangi doesn't really mean anything to me, and I don't think it means anything really to the people living in the PAKURANGA community. Timata mai a Ngai Tai ki reira. Te tamaitanga o ngā tangata o te I TERA wā, ko mātou te awhi mai a rātou. He hai te take, kare rātou I piring mai tērā ingo. E ai kia Ngai Tai I wātea ngā tāngata katoa ki te tono ingoa mo te rohe hou, a nō rātou te maringa nui. He oi kei te whakahaere petihana etahi kai kaunihera o te rohe nei, hei huripoki I te whakatau, ki ngi kiriona, te Karere.